Imwe mu nkuru zikomeye cyane zikomeje kugenda zigaruka mu bitangazamakuru bitandukanye yaba iby'imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku bitangazamakuru mpuzamahanga n'uwitwa Paul Rusesabagina. Murabuzi ko yari umuyobozi w'impuzamashyaka ya MRCD FRN. Iyi ngiyi yagiye igaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda by'umwihariko mu bice by'amajyepfo ndetse n'uburengerazuba bw'u Rwanda, ubwo yazaga gutabwa muri yombi muri 2020 akaza gufungirwa i Kigali, akaza no gukatirwa imyaka igera kuri 25 gusa, akaza kurekurwa kubwo gusaba imbabazi bigizwemo uruhare na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame n'igihugu cya Qatar ndetse n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika asanzwe afitiye ubwene igihugu. Yari yarabujijwe gusubira muri politike ubwo cyangwa se kwivanga muri politike ubwo azaba ahawe imbabazi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo urabizi ko umuntu uhawe imbabazi atarangije igihano yakatiwe, hari amabwiriza ahabwa kandi abagomba kuyakurikiza kugira ngo atazongera kwisanga mu nkiko, kuko ubwo yasubira mu nkiko agakatirwa abagomba no kutarangiza cya gifungo yari yarahawe mbere, kuko nyuma warasohotse ku mbabazi z'umukuru w'igihugu. Mbere gato ko tugaruka kuri inkuru ivugwa kuri Paul Rusesabagina, reka mabwire ko Amerika yashyiriyeho amabwiriza akakaye abava mu bihugu bitatu bituranye n'u Rwanda kubera Ebola. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje amabwiriza mashya akakaye ku bantu baturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda na Sudani y'Epfo mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebola gikomeje kandi gufata intera mu karere. Ikigo cy'Amerika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara CDC cyatangaje ko guhera kuri uwa mbere cyatangiye kandi gukoresha itegeko rya Title 42 ryemerera Amerika kugabanya cyangwa se gukumira abantu baturuka mu bihugu byugarijwe n'indwara z'ibyorezo kuyinjiramo. Aya mabwiriza azamara nibura iminsi 30, akaba kandi areba cyane cyane abantu batari abanyamerika bakoreye ingendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda cyangwa se Sudani y'Epfo byibura mu byumweru 3 bishize. CDC yavuze ko izakora igenzura ry'ubuzima ku bantu binjira muri Amerika baturutse muri ibyo bihugu, mu gihe bamwe kandi bashobora no gukumirwa kwinjira muri kiriya gihugu. Bibaye mu gihe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryamaze kandi gutangaza ko Ebola iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri Uganda ari ikibazo gihangayikishije ubuzima bw'isi. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uwa mbere kandi yatangaje ko abantu babarirwa mu 116 biganjemo abo mu ntara ya Ituri no mu mujyi wa Butembo muri Kivu y'Amajyaruguru nabo bamaze guhitanwa na Ebola muri iki gihugu, mu gihe barenga 300 bakekwaho kuyandura. Muri Uganda ho amaze kandi kwemezwa abantu 2 banduye Ebola i Kampala, barimo umuntu umwe wahitanwe nayo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryavuze ko icyorezo kiri guterwa n'ubwoko bwa Ebola bwitwa Bundibugyo, bukaba kandi butarabonerwa urukingo cyangwa se imiti ihariye yemewe. Ubu bwoko bwa Ebola kandi bushobora guhitana hagati ya 25-40% by'ababa bandura. Amerika kandi yasohoye amabwiriza abuza abaturage bayo gukorera ingendo zitari ngombwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri Uganda, mu gihe kandi ambasade ya Kampala yahagaritse by'agateganyo serivisi zo gutanga visa kubera ubwoba bw'ikwirakwira ry'iki cyorezo. Mu rwego rwo guhangana na Ebola, OMS kandi yamaze kohereza muri Bunia mu burasirazuba bwa RDC toni 7 z'ibikoresho by'ubutabazi birimo imyambaro y'ubwirinzi, amahema n'ibitanda byo kwakira abarwayi. Amakuru kandi akomeje kugenda avugwa ubu tuvuganye duce mu gihugu cy'u Burundi, mbabwire ko abategura irushanwa rya Miss Burundi batangaje ko umukobwa wakunzwe cyane mu irushanwa rya Miss Burundi 2025 Miss Populaire yambuwe ikamba kuva tariki ya 18 Gicurasi 2026 ndetse abuzwa kongera gukoresha ibirango by'irushanwa. Kompanyi yitwa Ingoz itegura ayo marushanwa y'ubwiza yavuze ko Mugisha Monica Celestin yambuwe ikamba yari yarahawe kubera amakosa yo gukora ingendo mu mahanga atabimenyekanishije, ndetse baragerageza kandi kumwaka ibisobanuro akaryomaho. Amakuru igihe yamenye nuko mu minsi ishize uyu mukobwa yerekeje i Burayi, ndetse ahageze ahita asaba ibyangombwa by'ubuhunzi. Nyuma y'uko bimenyekanye, abategura irushanwa kandi batangiye kumusaba ibisobanuro nyuma yo kumva ko ibisobanuro by'urugendo rwe i Burayi ntasubize, yo kumwaka ibisobanuro by'urugendo rwe i Burayi ntasubize, kandi bafite amakuru ko yaba yaramaze kwakwa ibyangombwa by'ubuhunzi, bafashe icyemezo cyo kumwambura ikamba. Iyi kompanyi yavuze ko kuva ubu Mugisha abujijwe gukoresha ikamba yahawe n'ikirango cy'irushanwa ku mbuga izo arizo zose.
iti gukoresha iryo kamba bizafatwa nko kwitirira ikintu kandi byatera gukurikiranwa n'amategeko. Kwambura ikamba uyu mukobwa byazamuye impaka zikomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bavuga ko uwambaye ikamba aba agomba kandi kubahiriza amategeko yose agenga amarushanwa, mu gihe abandi basanga uwegukanye ikamba akwiye guhabwa bwisanzure mu buzima bwe ku buryo urugendo rutatuma rero aryamburwa. Kugeza ubu Mugisha Monica Celestin wambaye ikamba ntabwo aragira icyo atangaza kuri iki icyemezo cya iyi kampani yo mu gihugu cy'u Burundi itegura irushanwa rya Nyampinga. Reka mbabwire ko ihuriro rya AFC/M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ryamaze gutahura abantu 189 bahuye n'uwanduye icyorezo cya Ebola agaragaye mu mujyi wa Goma tariki ya 17 Gicurasi 2026. Umuyobozi wa laboratwari ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Professeur Jean-Jacques Kayembe yasobanuye ko umurwayi wa Ebola wagaragaye i Goma ahageze avuye mu mujyi wa Bunia mu ntara ya Ituri nyuma yaho umugabo we yishwe n'iki cyorezo. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko uwagaragayeho Ebola ari guhabwa ubuvuzi bwihariye i Goma kandi ko hafashwe ingamba zikomeye cyane zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo zirimo gushakisha abahuye nawe kugira ngo bakurikiranirwe hafi. Kanyuka kandi yasobanuye ko Alliance Fleuve Congo M23 yashyizeho itsinda rishinzwe gukumira iki cyorezo rigizwe n'abahanga mu buvuzi, abo mu miryango y'abafatanyabikorwa kugira ngo bakore iperereza, basuzume, banafate ingamba zikenewe. Mu ijoro ryo kuwa 18 Gicurasi Kanyuka yatangaje ko abantu 189 bahuye n'uwanduye Ebola bamaze kuboneka kandi ko umunsi ibipimo 22 mu byafashwe byoherejwe muri iriya laboratwari ikishasa kugira ngo bisuzumwe. Yagize ati mu bisubizo byabonetse ibipimo 5 ntibyagaragaje ubwandu mu gihe kandi hategerejwe ibindi bisubizo. Alliance Fleuve Congo M23 yasobanuye ko mu mujyi wa Bukavu intara Kivu y'Amajyepfo habonetse umuntu waketsweho kwandura Ebola, ariko ko ibipimo byasuzumwe na laboratwari iri Goma byagaragaje ko atanduye. Iti kugeza ubu mu bice byose tugenzura umuntu umwe rukumbi wagaragayeho Ebola ari kuvurirwa i Goma kandi nta wundi murwayi uraboneka. Iri huriro ryagaragarije abatuye mu bice rigenzura ko nta gikuba cyacitse, bityo ko bakwiye kandi gutuza ariko bakanaba amaso bubahiriza ingamba zo kwirinda ko icyorezo cyabageraho. Kubera ko Goma na Bukavu ari hafi y'u Rwanda, leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo gufunga imipaka y'i Rubavu ni Rusizi kugira ngo Ebola kandi itazagera ku butaka bwarwo. Leta y'u Rwanda kandi yafashe ingamba zirimo kurushaho kugenzura urujya n'uruza ndetse no gukorana n'abafatanyabikorwa bakorera mu gihugu, mu karere n'abo kure yako, hagamijwe kandi kurinda ubuzima bw'abaturarwanda muri rusange. Reka rero tujye kuri uyu mugabo yitwa Paul Rusesabagina. Rusesabagina yagarukanye ibinyoma bishya bitigeze avuga namba. Paul Rusesabagina wari waratakambye agasaba imbabazi mukuru w'igihugu ndetse akemeza kutazongera kwijanika muri politiki y'u Rwanda, yongeye kubeshya amahanga agaragaza ko ubwo yafatwaga yasabwe kwemera kuyoboka agakorana n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ariko akabyanga. Uyu mugabo wafunguwe ku mbabazi za Perezida wa Repubulika nyuma y'uko yari yakatiwe igifungo cy'imyaka 25 amaze guhamya ibyaha by'iterabwoba bigarutseho ubwo yaganiraga n'abambari be. Mu ibaruwa isaba imbabazi yandikiye umukuru w'igihugu Rusesabagina yagize ati ndabizeza binyuze muri iyi baruwa ko nta zindi nyungu ntegereje zaba bwite cyangwa za politike, ibibazo bijyanye na politiki y'u Rwanda nzabisiga inyuma yanjye. Ibyo yanditse ku itariki ya 14 Ukwakira 2022 bimuhesha gufungurwa ku itariki 24 Werurwe 2023. Birasa naho yamaze kandi kubyibagirwa burundu, akawa wundi washize impumu akibagirwa icyamwirukansaga. Ku nshuro ya mbere Rusesabagina yavuze amagambo akomeye atari yarigeze avuga, byatumye abantu benshi cyane batangira gushidikanya ku ireme n'ukuri kw'imvugo ze. Mu byo yavuze harimo ko ubwo yafungirwaga mu Rwanda, aho yari afungiye hari abandi bantu bari mu byumba bitandukanye n'icyo yari arimo, mu gihe mu bindi biganiro yagiye atanga kuva yafungurwa na mbere mu rukiko yumvikanishaga ko yafunzwe wenyine. Uyu munsi rero yagarukanye imvugo nshya itandukanye n'ibyo yavuze kuva kera. Ikindi Rusesabagina yavuze gitandukanye n'ibyo yakunze kuvuga mu myaka yo hambere nuko ngo ubwo yafungwaga abayobozi ba RIB nabo mu rwego rw'ubushinjacyaha ngo bagiye kumureba bamusaba ko yakwemera akagirwa ambasaderi cyangwa se minisitiri w'intebe. Ati urashaka kuba ambasaderi wihitiremo igihugu turakoherezayo. Ati urashaka kuba minisitiri, ati wihitiremo minisiteri turayiguha. Urashaka kuba vice perezida nabyo turabiguha.
umwanya tudashobora kuguha n'umwe n'uwa perezida w'igihugu gusa. Aya magambo ya Rusesabagina yumvikanamo ibinyoma bisa no kuryoshya inkuru ashaka kwigarurira abo abwira, kuko yaba mu rukiko, yaba mu itangazamakuru, yaba mu mabaruwa yanditse n'ibiganiro kandi byakozwe n'umuryango we, nta namwe bigeze kandi bavuga ibintu nk'ibyo. Ikiyongereye kuri ibyo nicyo u Rwanda rwari kuba rugamije kandi mu gushaka guha Rusesabagina umwanya uri mudateganywa n'itegeko nshinga. Umwe mu basesenguzi yagize ati ibi ni amakabyankuru, ati no kubeshya isi yose. Ni gute umuntu yavuga ko yasabwe kwemera kuba visi perezida w'igihugu mu gihe mu mitegekere yacyo uwo mwanya ntawubamo? Ati ubwo inyungu u Rwanda rwari kuba rumufitemo ni iyihe? Hanyuma se ni gute umunyabyaha, umuntu ukurikiranweho ibyaha, umutaye muri yombi, aho kugira ngo umukurikirane uhitamo kumuhembera ibibi bye, ati ukamuha imyanya ya politike itabaho? Ati ibyo yavuze ati ni ukubeshya gusa. Ati n'ikimenyimenyi ibyo bintu ati iyo biza kuba ati byarabaye yari kuba yarabivuze, ati kuko ibyo yavuze ati biciriritse inshuro nyinshi cyane kurusha ibi. Rusesabagina yavuze ko ngo nyuma yo gusabwa guhitamo umwanya ashaka mu butegetsi bw'u Rwanda, ngo yasubije abari babimubwiye ngo agiye kubitekerezaho. Nyuma y'ibyo ngo yazengurukijwe mu mujyi wa Kigali, yerekwa ibyo u Rwanda kandi rwagezeho, abazwa impamvu ari kururwanya kandi rwo rukomeje kandi intumbero yo kwiyubaka. Undi muntu waganiriye n'ikinyamakuru Igihe kandi yagize ati nihe ku isi nzima mwabonye umuntu wataye muri yombi, atemberezwa mu gihugu, atemberezwa ahantu runaka, yerekwa ibyiza byaho, ni umukerarugendo se? Ati ntaho byabaye ko ukekwaho ibyaha afatwa gutyo. Ibyo Rusesabagina yavuze ati ni ubwa mbere nari mbyumvise mu isi nzima. Rusesabagina yavuze ko ubwo kandi yajyanwaga kuri RIB kwerekwa itangazamakuru yari ameze nabi, ari hafi yo kwitura hasi kuko ngo yari yarafashwe nabi. Ibyo avuga bitandukanye n'ibyo rero yigeze kuvuga mbere, aho yari afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Remera. Iyo yashakaga ibyo kurya yahitagamo ifunguro anyotewe, uwo munsi rikavanwa kuri hoteli, ndetse yanashaka n'umuvinyo wo kurenzaho akawuhabwa. Mu cyumba cye harimo kandi meni y'amafunguro ya hoteli. Buri munsi abamushinzwe bajyaga gufata mu cyumba cye urutonde rw'ibyo yahisemo kuza kurya, ubundi bakajya kandi kubimuzanira, ndetse bivugwa ko rimwe na rimwe iyi hoteli ariyo yabimugemuriraga aho yari afungiye. Hari umuntu waganiriye n'ikinyamakuru Igihe yigeze kumusura aho yari afungiye. Ahageze Rusesabagina aramuzimanira, ati umunsi umwe ati narahageze, ati twisangirira imbuto, aranzimanira. Rusesabagina yavuze kandi ko aho yari afungiye muri gereza ubuzima bwari bugoye, atahuraga n'abandi bagororwa, yabwaga isaha imwe yo kujya kota izuba n'ibindi nk'ibyo. Aya magambo abasanze abusanye n'ukuri, kuko yaba ubuhamya bw'abafungiye muri gereza ya Kigali Mageragere n'abamusuye bavugaga ibitandukanye, ahubwo basobanura ko abayeho neza kurusha abagororwa benshi. Yabaga mu cyumba kirimo ibitabo, igitanda, intebe yakiriragaho bagenzi be bamusuye n'ibindi. Abari bafunganywe kandi nawe bavuga ko nta kibazo na kimwe afite, kandi nabo nta kibazo bari bafite. Rusesabagina yabeshye kandi ko aho yabaga muri gereza hari mu kumba gato, ati katagira idirishya. Umunyamakuru wa Kigali Today wigeze kandi kumusura yafashe amashusho agaragaza ko aho Rusesabagina yabaga agaragara neza, ko harimo idirishya ryari rifunguye ritanga urumuri. Mu yandi magambo yavuze ahabanye n'ukuri ni uko ngo umunsi afungurwa, Radiyo Rwanda yari yatangaje ko Sena n'Inteko Ishinga Amategeko yateranye ikemeza ko Rusesabagina afungurwa. Ni ibintu bihabanye n'ukuri, kuko ifungurwa rye ntaho rihuriye n'Inteko Ishinga Amategeko, kuko ryari rikurikiye imbabazi za Perezida wa Repubulika. Nta na rimwe rero inteko ijya igira uruhare mu ifungurwa ry'umugororwa runaka mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ari ibyo twavuga kuri uyu mugabo witwa Paul Rusesabagina. Umugabo rwose n'akasamutwe, numva ko nyuma yo gutangaza ko atazongera kwijandika muri politiki y'u Rwanda, ariko akomeje kugenda avuga amagambo atari meza. Hanyuma Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko yasubitse ibitero ingabo za Amerika zagombaga kandi kubagaba kuri Iran, nyuma yo kubisabwa n'ibihugu binyuranye cyane byo mu karere. Amerika yagombaga kandi kugaba ibitero kuri Iran ku itariki ya 19 Gicurasi 2026. Trump yavuze ko ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati byamubwiye ko hari ibiganiro bikomeye cyane kandi birimo kubaho bishobora kandi kuzasiga Iran yemeye guhara ibyo gutunga intwaro za nucleaire. Ubutumwa Trump yashyize kuri Truth Social buvuga ko ari ubusabe yahawe na Arabia Saudite, Qatar na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Trump yashimangiye ko yabwiwe ko
hateguwe amasezerano Amerika kandi izemera kandi azaba arimo ko Iran itagomba kandi gutunga intwaro z'ubumara. Gusa yashimangiye ko mu gihe kandi bitagenda gutyo ingabo za Amerika ziteguye kandi urugamba rwo kugaba igitero gikomeye cyane kuri Iran. Iran nta kintu yigeze ivuga ku byo Trump yatangaje. Intambara ya Amerika na Iran yatangiye kuwa 28 Gashyantare 2026 yagize ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'isi kuko yafunze inzira mu Hormuz inyuramo ibicuruzwa bitandukanye 20% by'ibikomoka kuri peteroli byose bikoreshwa mu isi. Hanyuma mu yandi makuru hari amakuru akomeje kugenda agarukaho cyane navuze mbona mu bitangazamakuru bitandukanye by'imbere mu gihugu cy'u Rwanda ko urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS rwatangaje ko mu igororo rya Nyarugenge nta murwayi w'iseru uhari kimwe no mu yandi magororo yose. Ni nyuma y'uko rero hari abantu bamaze iminsi babaza niba hari abarwayi b'iseru bari mu magororero. Ubutumwa bwashyizwe ku mbuga nkoranyambaga za RCS buvuga ko nta mpungenge abantu bakwiye kugira ko hari abarwayi barwaye iseru bari mu magororero. Ati turabamenyesha ko nta murwayi w'iseru uri mu igororero rya Nyarugenge ndetse ati n'ahandi muri RCS. Ati mu ngamba zo gukumira indwara z'ibyorezo abantu bashya binjira mu magororero babaza kandi gushyirwa mu kato mu gihe cy'iminsi 14. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyatangajwe kuva ku itariki ya 9 kugeza ku itariki ya 15 Gicurasi 2026 mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali hari gukorwa igikorwa cyo gukingira iyi ndwara iseru ku bigo by'amashuri ndetse no mu zindi site zaho abaturage batuye. Inkingo zatanzwe nyuma y'uko mu mujyi wa Kigali cyane cyane mu bice byo mu karere ka Nyarugenge hagaragaye abantu barwaye iseru, bituma kandi hashakwa ku buryo bwo kongerera abana ubudahangarwa kuri iyo ndwara no kwirinda ko yakwirakwira cyane. Abana bakingiwe bafite imyaka y'amezi 6 kugeza ku myaka 15 y'amavuko mu mujyi wa Kigali. Turimo kandi muri Turukiya umugabo yarashe 4 abandi benshi barakomereka. Umugabo yarashe urufaya rw'amasasu mu bantu mu majyepfo ya Turukiya yica abantu 4 abandi 8 barakomereka. Byabere mu karere ka Tarsus district mu ntara ya Mersin kwa 18 Gicurasi 2026. BBC yanditse ko ibikorwa byo kurasa byatangiriye kuri restaurant ndetse no kwiguriro rinini cyane rizwi nka supermarché. Warashe ahita kandi ahunga yifashishije imodoka. Polisi yo muri Turukiya yahise itangiza ibikorwa byo gushakisha uwarashe hakoreshejwe indege za kajugujugu. Bivugwa ko abantu 2 biciwe muri restaurant barimo umukozi wa nyirayo, abandi 2 bishwe n'abashumba 2 bari baragiye intama. Umwirondoro n'icyatumye kandi umugabo yica aba baturage ntibyari byamenyekana kugeza magingo aya. Duhindure ingingo nk'uko na babwiraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Elon Musk yatsinzwe urubanza yarezemo ikigo cyitwa OpenAI n'abayobozi bacyo Sam Altman ndetse na Greg Brockman. Nyuma y'iminota 90 inteko y'abacamanza kandi yiga kuri iki kibazo yatesheje agaciro ikirego cyatanzwe muri Gashyantare muri 2024 n'umucamanza yemeranya nabyo. Musk wavuye muri OpenAI 2018 agashinga ikigo cye bwite cyitwa XAI muri 2023 yari yatanze miliyoni 38 z'amadolari Amerika kugira ngo afashe gutangiza icyo kigo gikora ibijyanye n'ubwenge buhangano OpenAI ngo gihangane na Google. Musk yavugaga ko yihariye kuri uru rwego. Yaregeye urukiko avuga ko abayobozi b'iki kigo kandi bakibye kugira ngo bashake inyungu, basaba ko basubiza arenga miliyari 130 z'amadolari Amerika mu gice cy'iki kigo kidaharanira inyungu. OpenAI yireguye ivuga ko intego yayo yo kudaharanira inyungu yatigeze kandi hinduka. Inavuga ko Musk yatanze ikirego kugira ngo ahemukire ikigo ahanganye nacyo mu bucuruzi. Inteko y'abacamanza yemeranyije na OpenAI ivuga ko Musk yarazi ibijyanye n'ibikorwa by'ikigo kuva muri 2021. Inteko y'abacamanza yavuze ko Elon Musk yatize cyane gutanga ikirego cye, bikaba bisobanuye ko igihe ntarengwa cyo kuregera urukiko giteganywa n'amategeko cyararangiye. Uko gutinda kwambuye agaciro uburenganzira bwe bwemewe n'amategeko bwo kuregera ibyo bibazo kuko amategeko asaba ko ibirego bitangwa mu gihe kandi runaka nyuma yo kumenya ikibazo. Muri urubanza kandi hashyizwe hanze ubutumwa bw'ibanga bwagaragaje ko Musk yarazi by'uko OpenAI yabaye ikigo kigamije inyungu igihe kinini mbere y'uko yitabaza inkiko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndabashimiye cyane kandi abifuriza gukomeza kugira byiza, hanyuma turaza gusubira mu yandi makuru mu masaha ari imbere.